ไม่เช่ตั้มตักฮีอาตมจกจุกันติดเฮียงกันที่ไหนไล่เฮียนิน exercise ลักกันโจลชีนันนี่เฮ้ยอาชันบุลปุยเบิร์จูน่ากันไหนน่าสัตว์วังเตตินกันเจ้าวังเตตินบากะเฮ้ย bloated กันเตียกันปัวอูลาวุงอังเดียวเต็นกันออกมากันขัดอูลนี่เกี่ยมานี่หิมอบหมู่เทสีเหล่าเฮียนปนละมาจังหมู่เทสีเหล่าเฮียนินกันขัดอูละทุ่งเรละอังเดียวเฮียนินกันอมตานี่chuanin chu baka emotional uncomfortable kan tia kan chet ver shim shim hi kan khor anuam lovani mo abik takin exercise wala ngat pe hi chu anuam lowa thlan han ti chu ate thil ti reng reng hi kan khorani achan chu kan taksa atang khanin I thisen mo liquid chuak reng a kha a oma wangin tin rim te anei bok ta a meichia zong zong kan nia kha wang khanin emotional de hianin kan om hi anuam lo thin ani chutiang te chu kan paltlanga ma sengin vo in nia hian hetiang zong zong te hi exercise thi nei lai exercise la hianin atizia om the ni ti hi shilta chewila in oyangem vo in nia ka video hi chu tlemina sei de ulek dona in lo she thia manga abula tanga atop thlengin min lo ngai thak sak ula amai ro chu ai interesting ang ti ero chu ka shia atin me chia tam takin he hi shiat kan mamole zo na po ka don na sat ani a in tang kai pui ka be se ya chu wanga he video hi ron siam kani a atop thlengin min lo ngai thak sak theu don nia on hei me chia chu timayang thi kan lo nei ta ni chuanin thi kan han nei hian kan energy level te hi aron dang lam ta vak thin ta ni achan chu kan hormones a in thak na sat thin wang kha anita a chuanin enge ni period cramp te kan ni ta ana te hi annalut tukani chu mo khatiang ang zong zong te tin kan movement kan chet vel shim te hi ashe oma khatiang ang kha natural remedies kan ti a chumi achu thil pakhat chi a hi omani timeyang side effect omlo damdoi na kan na min han chok theite kan na ti zia om theite khatiang ang te kha chu damdoi te po kha a om ve the ma sengin khang khanin side effect hi anlo nei ve le thina tin ba ka kha adam na kha ani chuang lova kha chu reilo te min tinuam tu kha ani ve me ya mo dam na kha ani chuang lova ni chu kha chu hetiang ang thi nei na na salutuk le thi nei shom thatin paltlang te khanin in shia thiam le zwal karinga soiwak ngai lovin me chia chuanin hi chu kan shi thiam tlang puyani ma se tiang kara point me chiwan nei tak tak thi nei a har sat na nei lem lo hi tam tak kha an om ve thawa chu ti rwal chuanin har sat na nei po tam tak kan om kanin shia thiam tlan a enge ni kan in zirtir pe te hi angai ani chu chuan zo na pakhat lo om ta chu ta chuan ani le thi nei la ya exercise la khi me chia te tan hian a safe che em mo a himem kan tak satan thil himani em ti kha kan thi nei kal tuang la ya kha ti boy them ti na te poniang chu o khami kha zo na kha alo om ta ni a safe em ti a chuan o safe ti kha ka chan na lo ni ta se me chia te hi atam zok chu atam zok te hi thi kan nei lai exercise la ki it's completely safe safe tak zet ani ti kha ka sei du a kan taksa hianin hormonal change kan te hemi hormonal in thak dang lama hi thatin kan paltlang kha ngai ta ni hei hi chu khel lovin mo kan thi a hul ma kha chu hei hi chu kan paltlang nge anga ya chuanin chu wang chuanin kan energy level te kha nasa takin adang lam thin ani nidanga achangin enge ni kan feeling kha a stronga enge kan tha athova timeyang kan tha athova kan tha aza a thil tam tak ti kha kan du thin ani achang chuanin energy reng hi kan nei lova tiang chuanin kan energy level a kha thatin kan hormones in thak dang lam dana zir khani na dang lam ve thin ani chu ta poimo ta chu itaksa khangun takin ngai tharo ti kha poimo ta em ta chu ni force ni lovin ngai thaka arwala kal thiam kha angai ta ni ke hi timeyang
keima atangin han soila ma ni atanga soihian ma ni experience atanga soihian thil hi chu fia du katia e thatin hi ka feeling a hi a in thak char ani chu achang chuanin enge ni hetiang borvel kathine mani atanga kanei chantir ni angte hetiang anga hianin katha hi azazek seka exercise staff lut tuk vati te hi kachaka tiang feeling ka nei to hi chuan high intensity te ka ti vaka chuanin deadlift te hi hei a challenging the ang berin a rit the ang ber vati atam ni khata entirnan deadlift te kalau ti pon rit deu ka taksa ina azo to parit te kha 5 reps te katia 5 reps kha 4 sets to 5 sets ten kakala tiang khan nuam ka ti chuanin chung te chu deadlift te kha push up nen te ka combine na chuanin baka tikhanin box jump te tiang kha ka bel le thin ta tiang te khanin hei ka energy kha han hyper to pani chu han sang filor vel to panga chuang khatiang ang feeling ka nei kha chuanin khatiang ka ti kha chuanin ka dul puar po zia thin chuan hei period cramp period na ka ti te kha azia em ignore thamlek na lo ang vela ka feel chang khatiang ang energy ka neya ka hormones ina khatiang ang ti tura min ron push to kha chuanin na hi ka nei lo tlang puya chuan ka engeni ka thi chuak po kha a flow a thaboka tin chu ba ka engeni bloated kapum puar ulte khang kha a om lo bok thin ta ke chu kapuma puar to chuanin thanga vel rai puar ang hi kani thin o period awanga pum puar kani to chuan thali thanga rai puar ang chia hi dul hi aru veka ako veka kamong hi apo tur bokanga hei rai puar an piana a shape paron in tlak danglam ang chia hi ni me kawang china mai manly pregnancy ka ti china mon thlatin ka rai puar hun alo thleng ni rai puar kan ni le don hi te hi ka te ti khanin hei fiam thunan te kamang chin tiang te chuanin ka oma achang chuanin ka period mani chang hian mood reng ka nei lo ke ma hi ka low energy lut tuk na tho chak na nei mia lo ten ka oma thut mei eng ma karil ruwa po om ngai lo blank top na thok chak mia lo om chang te ka oma exercise ti pe mia lo chang te po ka nei chin kha khachu kan taksai khanin hei thi kan han neya a thenin achangin thlum kan chaka achangin thur kan chaka achangin thak kan chaka thur thak kan chaka khatia ang chia khani me kan taksa po khanin hei engeni exercise la thang lo ni chuanin craving chi sang kha nei ta mo khatiang ang exercise lampanga craving ka nei to chuanin eitur lampang thil thum ve e chak viaute thei thur ve e chak viaute thil thak deuh ve e chak ang chi te hi azia om tlang pui ma sengin exercise mu ta ka om lo chuan eile in lama hang ka truan ta mom atlang puin thil sadeu thak deuh mo soup sadeu thak deuh noodle soup sadeu thak deuh tiang te hi ka chak tlang pui eitur lampang craving lama arong kal to chuan khatiang khania mei chia ti hang kan taksa hi chutiang ang chu kani ti khawa soi fak thei ani lo a chan chu thlatin khan kan hormones kha a in thlak kwala khanin keima ni a danglam na a thlena o khatiang kha achang chuanin engma chan om lowa tra chuak te hi om thin ania mi hlim kan hua kan tra chuak mi lungai kan hua kan tra chuaka la kan ngai thla kan tra chuaka engma kan tilowa kan tra chuaka chung te thian te kan bia kan tra chuaka khatiang vel kha ni it's really unpredictable ma selangin exercise ti chang entirnan khatiang ang energy level lo san lo po khanin lightweight mang te a hei thu chunga exercise han ti mai the kan muscle kan upper body han train te khang kha athok tha em kha khanin advantage that deuh kha min pe achu chuanin kan taksa kha ka soi ang khan kan natwar te atizia oma bloating te atizia oma kan mood te asiam tha ani chu stretching han ti te stretching ti ringot hi chu nya ke chu stretching ti ringot hi chuan min ti that chhe zwal ka tia chu ai chuanin
light workout at least mo nidang aya kazotok aya zang deuh han ti te khatia ang te kha ka thlang pui thin chuan advantage pahnih na a chuanin period cramp period laiat tai na te chang chuan kan mong kwa thleng hian in na vek thei ania mong kwa thlenga ron na to hi chuanin kan ip choi mai ni ti ngai na lo chuanin khatia ang cramp kan ti na ang chi mo tai na te hnungzang na te lower back mo chuanin kan mong kwa thlenga na thina kha exercise kha ni na ron ti zia om tlat mai ani chu engtin nge ati zia om the kan ti chuan exercise kan ti lai kan taksa khanin blood circulation kha asiam tha ani exercise kan ti na chong kan taksa khol lo luma kan taksa alo lum tha a chu chuanin blood circulation kha asiam tha a chuan khati rual vek khanin hei rual khanin an thok ti na ani chu blood circulation te alo tha rual khan taksa vek khanin endorphins kan tia chu natural chemical ani ta ni endorphins hi chu natural chemical mishing ina kan siam chop ni lo kan taksa ina exercise kan ti manga aron pek chwa liao kha ania mo ka video masa ka soito kha pathianin mishing kan taksa min siam dan hi aro poilu tuka self healing mani in ti dam theina tur hian pathian chutiang khopa tha chon pathianin kan taksa hi aduanga ma se atho akan tho chu angaya lei thei ani lawa thleng thei ani lawa tho chu angai mom ka client te bula po han ka soi china you killed me I am dead hi antia you killed me then ti to hi chuanin ti hang kalo ti china dying in the gym is stairway to heaven jima thi iwathi chuan van kailo na ni kha hei ani na tak ang vanilo ma se te khin thu a ka mang thin ani chu dying in the gym is stairway to heaven kan tia min han ena you're right ni an han ti le amo hanin hial tak thei kha ni chuang lo kha chu client nan ti ve thin dan tlang pui mo you really killed me today mo khatia ang te khani nan te thin ani chuanin enge ni an ri ruti zang khainan mo ma se an hlim tho khami an soi chung po khan lungai le thinri min an soi lova an hlim em thowa chuanin ke khanin fiam thu ve khan te khin thu amang khanin dying in the gym is a stairway to heaven you should be happy kan tia mo ke khanin hey ha thak tak po kha thil hlim oma khanin kan thak thleng ve le thina ni chu khami endorphins kan taksa ina aron pek chwa kha aron release kha natural painkiller anti natural na chok na mishing siam chop ni lova I taksa ina ama aron in pek chwa liao ani chu alut zia chu in shia em aman a omlo amanin shaldo nila eng poisa ma in aman kha chiar thei ani lo eng zat ma chiar thei ani lo it's priceless ani top me ani chu natural painkiller endorphins kan taksa ina thinei lai exercise kan tia aron release ani ta ni chu bikina mo khanin period na kan ti period cramp kha aron ti dam ta hiai thina abik takin kan ti nge abik takin kan uterus bor vela kan muscle ti rol omakha khalai bor vela khanin aron release thin amak tru hey kan taksan ha tho dan hi kan video hi asei don shithiam sham mangu hemi chungchang a hi jong katui thin si a in sha thiam lo hi ka hlau thin si a thil tha hi nei ula ka du amaro chu ke ya kong ve ro hi chu kong harsa ani thina engma hi thil ol samo om lo chu wang chuanin kan thu soipo toi thei lova min sha thiam sak don nyam kan uterus bor vela khan he kan uterus kan ti chu heta me chia kan thine na borvel mo kan private part borvel khatia ang achunga khan kan uterus kan chhul bor vel khami kong chikong te po kha hwan tel thei ve kanga khatiang borvela khan a kan masala kha khata na akha na kan ne akha
aron na chok na khan aron chok ta diai dia zoi na kha aron dam ta diai china ni chu hi ila experience ngai lo ni chuan lo ti ve chin te lo experience ve te alu zia ishiat na sak po le hi chu kalsan har sa iti anga ikalsan phal to lawang tiang chu ani chuanin khatiang thi kan chumi ni wang chuan thi kan lo nei khan ina rest pa thut ha chol top ai chuan vache chua a vati sham kha aluta em ani chu even some gentle movement mo workout hote workout nge ni light te upo ni se vati sham la kadu khop me chu chuanin itaksa kha hadam na athlenanga i feeling uncomfortable de kha nge ni acti comfort don ani chu comfort zone ada don che ni chu ati ha damang chenga nge ni omnuam lo te kha ati zia omdon ani chu wang chuanin movement hi chu damdoi ani movement hi damdoi kan ti fowang keima ka soi fo thin medicine exercise is my overall medicine kati thin ani hi chu kadam chung in kati reng ka ring ani advantage danga local le ta ila kan advantage ang za na nge ni ta advantage ang za nge ka soi to advantage pakhat na advantage pani na ni hei akal thui to tro imut le stress te kha alo ti zia o manga stress te kha alo chok jang khai don che ni engtin nge chu alo chok jang khai ang che kan ti chon me chia chu kan thi nei line kan emotional ni china ka soi to kha kan emotional hia emotionally in kan sensitive lu to kan me chia hi kan thi nei lai hian mo kan irritated ma em hei te kan ti ang kan ngai dan te ni lo ma atin ba ka kan ngai to na te atoya tin ba ka thin butut kan ti ang chi mi zo tong chuan an yang chu sei chuak thiam khatia ang te kha kan nei na sa em a chuanin real root ha na te kan nga mo mentally khanin kan chaw ngoi ani kan thi nei lai hian chu wang chuanin hemi hun hi chu me chetan hi chuanin thil nuam ani lo ti kha kan shi theu o me ma sengin exercise vati khan thi nei lai exercise vati khanin imut kha stable thade utorin a puidon che ani achan chu engtin nge imut kha ron ti stable lang kan ti chuan ni china ka soi to kha endorphins kha kan taksa in a release tlatani kami khanin kan stress hormone sakha itaksa a stress hormone sate kha aron ti zia o aron ti ka manga aron ha chol ti ranga aron relax ti ranga chu chuanin nge ni ilo zang khai sotanga chuan ilo hlim don ani chu mentally khanin iril rungai to na te alo clear ranga khanin ithil wangai to na khami akha enge ni alo ti film don ani chu chu enge ni exercise kan mood ti zia omnan te kan stress ti zia omnan te amin pui dan chu anita ni a tha in ti hetiang that na zong isha to nu po a workout ila thlang lo fo ani chuanin kadem ngotang che kademang che chuwang chuanin itana tha ani chuan ti mai ro kal mai ro chuan lam hi siam lo la imut in thak thleng tura khanin na satakin a puidon che ni chuan advantage pathum na kan kal zung to ang chuanin nichina bloating kan ti mo tak sapuar ul vung deuh pum ul pon lama tanga mu thei si lo ma se chung lama tanga min pamar tlat si khatiang anga kha atizia omdon ani achan chu ka video ma sa khan ka soi to water retention kan nei ta water retention chu kan cells water hi liquid hianin kan cells vel hi atuam ta ni chu thil liquid tui nang tui ril engtin nge kan soyang akhal deuh nge atui ril eng ang che atui ril nge kha chu mita ka va mu lo wang hang ka shebik lowa liquid ang khanin soi mai ta ila
kami tuam tu akha kan period lai khanin aron cha tula ti mayang mo aron tirita enge ni aron ti cha ava barn te kha harbik mani workout ava barn te diet ava barn te kha harlutuk direct ka kami liquid va paltlang kha harlutuk ani chu chu wang chuanin enge ni kan thi nei lai hianin me chetam tak hianin tui tamzok liquid tamzok ka kan taksa hianin kan khol khom ta thin ani chu kan hol thin ti mayang om chu chuanin kan taksa kha aron ti puam vung mo kan ti to kha kha ke ka feel dan nya chung ril chang mi rom pam dan ka feel dan cho ma ka tiang kha ni chu tiang ko pa om chu ni ti lei do ni la kan por sa ula mo che vel do ni la rai porang katin kan uma che vela har sa a khatiang te kha aniam chu chu engting exercise swana ti zia om kan ti chuan taksa kha ti lumta ni exercise swan ni china kan soibok kha chu chuanin circulation kan thisin circulation kha aron ti thata a mom chuanin than chuak tur ten min puya tin ba ka digestion kami enge ni circulation na that na na chuan digestion po kha aron puita a digestion nuam lo tur te kha enge aron siam tha a chuanin lymphatic flow kan ti a lymphatic taka hi chu hei thisen zam anga lunga tanga in pama khate anga kan taksa in sem dar kha ni ve thung lova kan ti rol kan muscle bor vela te tin hei khatiang anga kan vuna te po anita a mo khatiang kar vela khanin enge ni thil trul lo le tangkai lo mo bacteria te virus te po anita a khatiang thil trul lo le tangkai lo taksa atanga pai chua na konga khanin apui ta ni chu lymphatic flow kha exercise khanin apui chu wang chonin exercise kha chu exercise lo ai chon a thongoi ngoi ani chu hei manilok po khanin lymphatic massage khakala ani aman ka pe kha ato top ti meyang mo ma se kha khanin min chok huai chuang lawa in ni khat ha da ni khat vel kha mini le atu vel kha chu re ka taksa kha chu ati relax a ma se kha chu hei therapist ka kowa min ron massage aman ka pek le ma kha chu ti khanin a om zel thota kha chu hei a in ka puk cho zel ta ni ma se exercise ve thunga ero kha chuanin a ron cho ve thunga chu enge nangma I tho chua kha angai ve thung ta ni nangma na iwa tho chua I tho chua liao hei poisa ti po kan tia tun la ya sarkarin lo nei tu te le enge ni kut na thoka e zong te support na thata ka pe a price support te a pe a tun ma a hei a thlona poisa don ang te kha om talova kami ni wang khanin kut na tho atanga ma ni tho chwa atanga poisa lo lu chu enge ni ka ro bik ti te man mei mei har sa kan ti ang chia chia kha ni ta ni chu ai chon tho chwa bel zel kha kan du a khatiang kha anita a khatiang chia chia kha hemi kan hrisel na kan va tho chwa exercise ma kan va tho chwa han ha tak le rim taka kan hun le tha senga kan ngai to na senga mo kan va tho chwa ma ni va intake angaya wang hian kan ngai hlu a chu wang chuanin ti zel kha kan du a kan tho lo chuan atop don ti kan ria chu wang chuanin ti zel kha a chaw ta ni kha side effect kha ni ve thung ta a side effect that na ve thung ero kha chu engkim loss lam ain gain gain zel khatiang kha ania chu wang chuanin enge ni ommei mei lawa exercise kan than zel hi a tha ani ti kha karon soi du a mom chu wang chon lymphatic flow te alo that kha chuan kan vung te khatiang ang bloated kan ti te kan water retention liquid kan taksa ina a hol tam lutuk te kha alo ti zia oma kan oma ti nuam ta thin ani chu chuan advantage palina alo soi le ila muscle te le fitness routine kan nei shim te le kan muscle te kha a maintain ani hemi period laya exercise kan vati phot
kan chol lo exercise kan ti tlang phot chuan mo hei kan thi nei awanga kan han chol chuan ni thum ni li te kan chol lo nga ya khatianga bul han tran that le abu akalter ni hi ape om lova mo aphur om ngai lova ni chu chuwang chon skip zui ta hi tang takan omani khatiang a thlen lo nan khan i period lai po iti chang kha chuanin thil kha apa ngai puranga routine kha apa ngai puranga kha khanin i muscle iti rol maintain na a khanin apui don che a mom chu chuanin i chakna i strength te i flexibility te i routine te khatiang ang keep up na konga khanin apui don che ni ma se chu ta thil pakhat kan hriat reng tura chu kha i thi nei lai kha i taksa shem na hun ani lo shem na tur hun ani lova mei che chen khatin enge mo hun lain kan feeling a kan chak sotanga achangin kan enge ni achangin tlema kan energy level po alo niam chang a omang mo khata khachon exercise khati niam vele mei tur ani apani ni khan a thave ve thazo ko omlova a thave ve ivati shim shim khan energetic dewa omani pon itaksai na mo ang workout kha vape meiro ti chuan chu chuan in hlimna feeling satisfaction kha athlenang chenga tin energy ilo tlanhiamani po in light workout kha vati meiro feeling satisfaction at least I do something ti angkha mo khati angkha ape angche apani khanin a thave ve thanzo kha om chuang lovani chu kha kha chu i period i taksa ina titura aron nor ang che khanin ani mei period hi chaklo na lantir na ani lova kha kha chu natural kan taksa peng pakhat kan taksa ina kan ni na ina akentel mei chia kan ni na akentel ania pom turani acham chuanin rest stop tur po ini taksa kha ina phu tangche restir mairo khatia anga aphut che chuan ma sengin thatchiat na inzui tir lola mo chu ani rest tura du che ni chuan stretching chaute po hanti la poi reng lovani khatiang kha ani a chuwang chuanin itaksa khashia thiam dan khazirla zoi ni taksa khashia thiam dan zirla zirto pero om theilawang achan chu thlatin i hormone sa in thlaka kha khanin feeling dang kha mood dang kha asiam che a zirto po om lo hria thiam to phi chu om lo ma se thlatin ma ani taksa kanin zirngun peya kan taksa in enge amamo ti kan ngai thlak peya attention kan pek that chuan thatakin kan kal don thei kan thok don thei ti na ani chu chuan result tha bak min thlen don lo result chia kha thlen thei lo shim ani chu khami ipal tlang che a thinei laia exercise ipal tlang che chuan nangma kha hei I in surprise don engtiangin mo eng ang taka chakle thil ti thenge ini a eng ang takin nge itaksa akha enge ni athazonga ikai shwai the khanang ma kha I in surprise ang ipal tlang che chuan kha chu ka feeling ani lo nang ma feeling tur ani chuan he video hianin apui che I tangkai pui nia I share chuan midang pakhat tal hne na tangkai pui ve tur hne na I share hne na lo share la kanin pui to nanga enge nangin ilo feel ve thin eng ang hormonal change nge ilo experience ve thlatin ilo experience ve ti te po kha in thlashung loin ron share la kanin zir ton zela kanin pui ton zela kanin zir tir ton zelanga zir top a omdon lova chuwang chuan tu ma hi va fing big le va shibi kha an omdon lo mitin kanin ang lova ama ero chu kan thil hriat lo tam tak kanin hril hreton theya kanin zir ton the ni ti ero kha chu he video kaltlang hian ilo hriat thiam nge ka be seya ka video te min lo hlut sak thina atam the ang ber min lo share sak ula ti kha karon ngen le cheuni in zawaya chunga kalome